Homogod qadrli do'stlar, men sizga bu bərəngə qıdırıb çətəm. Bu bərəngə Baltas rayonundan kelgan. Bu Bashqortostonning eng kamli, eng foydali harbiy to'pluqli bərəngə. Bunun uchun bizga kerak 5-6 bosh tanatilgan bərəngə, bir bosh tanatilgan tuğan, tuz, may ham toba. Birincisini bizga tobani plita qidira ko'ra kerak. Toba qidib tutgan may qo'yila kerak. Tobalar unga qidib tutqach, bərəngə bilan tuğanı bo'shatadi. Hem tuz koyuyoruz. Bərəngə tegib pişirildi, uni budaqqa qo'yamiz.